Ine. Reure. Hake dogeta orere. And because I'm in the performing arts industry, hake dogeta intellectual rights law. Intellectual property rights. Hekuga odoria we naguore ne hakiri ciaku theri. Yes. Kogwo you have rights. Ari odoriko. Odo ucio. Ore mundu arutaga rwimbo. Ukaga kindu gitagwo copyright. Riu waithaka na copyright ciake. He nyimbo nacio uri mduaga. You have to consult the person who has the original copyright. Na kuhe rutha. Yes. Kana waga gwika uguo guthite. Ona ibuku riandikagwo you cannot reprint. Yes. Or publish without authority from the author. Yes. No, no, to kurari. Copyright they were as basic can be. He maundu wakoraga mwene ena copyright. Yodo ucio. And your rights stop where his start. Oh, he is right. Yes. Himself. Number one. Mundu uria wetu magato niwe wina haki itura igima. Agathondeka bira. Yes. Bira. Kama eta wote kama mwekacho hagio. Kama utika urwo shwa. Yes. Kora bira. Yes. No agera ya guthondeka ya kwikaraga kwatikira. You know, some things you're not talented, you are. You are not. You are not. Kama huna hiyo nyota hauna. Leu hewa gacoga goguo. Na jiwa the trick yari hagicamio ini. Yes. Yes. Keka jururuka. No, akona to chamio tatu. Leu kuringana his political allies ri. Akamahe mundu ke. Mundu kamwe. Goka hari waka biasha. Nake age wire ni ainuka. Ainuka with his publication. Ni mwamuthaithaga muno. Anoga ni game ri. Kana mwamurakaria mwakumukenia ri. Akarugamia muthako. Na agetia indo ciake. Absolutely. Na munaenda nyumbani ama munabaki mmekaria nyasi. He ndo maikara thio kama nyasi ni gutirio matirio ni mwene indo. Wakorwo marume iguru waciande. Munapiga story hakuna. Ukamenya nema umana activity. Yarugama. Rege katia. Yarugama. Yes. Hey nacio na gwezia nisifati cio yone FIFA, the World Football Governing Body. Matho de mufira. You know resources cia mufira ocio ri. Citiare locally available. Yes. Mufira athondeke wona ndigi. Nina marata ma nylon. Rukinga. Yes. Ugatuga mufira. Waso koko guo na rukinga. Yes. Na ihe icio ciare very talented. Aonyita na maguru. No ya utega na maguru aikarite akatundira mathogi cima tene na kamenya uria kumabanga nigetha mubira wa guthwo ni uku bounce na hindu ena gakindiri kawogo and they never used to go wrong. Mubira ukaboko ithio ginya shape ukahana uria wetagwo ati uria the Jabulani uria wa South Africa World Cup. Aori gogo oka bounce. Mundu cio baka wekira kindu gitagwo caveat na copyright. Yeko MCSK ya mubira ni muwe and he has absolute rights. And by virtue of the fact that mubira ni wake oka wekite jegeke. Yes. Ojo no wale eto se blata. No. Mundu ucio ni acaguragira timu. We arugama wa akauga atiri. Okauga bevagete yo. Aka disassemble. Your stupid arrangement. Kwaje agiko ni mwana Peter nari. Yes. Masa. Cha. Arugama mwana mubira aje akauga. Ugakogi. Kaira. Vauro. Sage vauro. Aduke. Wewe amugati. Ni mwaigeha. Ni mwenda guthaka kana muthi. Dictator. Na kethera nginya sabu ciake.
okaminga wewe sabu wena gacero aya kagine kaji yes maka mokima we oya stars yothe oya modo gweto Harry Maguire oya Cristiano Ronaldo oya Leo Messi oya modo gweto Kylian Mbappe oya stars yothe atiekera mwena oya Kylian Mbappe amoya othe Renye mwahanare ugashu Black Boots egithaka na Man U you are underdog kana kia Mara All Stars versus Arsenal and you know you will do nothing about it. Nothing todo gire monuari mokiro githake yes mari modozi ake ando aitothe atiri ne kenu ararugia Wade we drathaka ogwo niguo wehera iyo team A wa uthawo bench Waja toka karirikana ni mwamuhetia wa barabara kanyu mukimuhura ugakonywo ani mwamuhundurire kwanyu mukiruga cabaci were we wa bench kagiga kajia he and the authority and the president prerogative ya ukarararia referee and the referee had no opinion over him. No Mwagio na Mwene mubira referee akauga ni penalty akauga ndauga ti penalty tire penalty turahura mubira ni wa guikio ideke anyitwo kuguru no ile tu oka ukora goru kipa witu gotire penalty we hura mubira chokia theini na akawa valuru penalty na ahutagio hani akagwa nako ya guoko iguru referee akauga penalty iyo ni peno roko eta peno iyo ni peno na peno ciothe ni gwika atia no kuhura na amizimo muthomere oya the entire league oya Premier League akabekira njegeke munegociatage na ngeke ligi njegeke leo ale mwena UEFA Champions La Liga Serie A KPL Murale washiti nake ligi njegeke yes ela EPL amenyiteo na shira waga kururwo to his favor akamuria murenda atia. That is the end of the game. It's the end of the, and he will walk away majestically nathie mwatagere ubara ya no urakaririe mwene ligi urakaririe gitonga. You see, you used to look very miserable. Ukonye sero nyatha kuguru kumwe ugoka ukahana fuada wea Hedi hose mori nyori mumurore iyo muke hopa against all odds ase mwone roho akueriso ko mukona au mareji akora gasira gake gakwao ukamenya ligi ni yake thio ukamenya season Waja hiyo season imeisha hivyo. Without a clear winner. Yes. And most of the time akirugamia rage ogwo timu yao yakoragwo mbere. So the score we will pick it from where? From there. From Netwamuri last time. Teke muya to mbere ya ju. Muvira jona to igagirirwo tondu there were very many factors. Oko yera kichwa mwene ligi ya amero mugamie
Mubira ucio wakinyagio na itene tha cia Ngai. Kana mukahobu Mwene rigiri. Is in a very good mood. Yes. Because there are times you would be feeling sufficiently philanthropic. Onake gwenda rathaka. Wene kwirore. Ne kwirorera. Mukahobu is either tired or in a very warm mood. Na wega ni ati riria tarathaka ri. Yes. Ni hinyekire rigi njegeke. Ndangimikira njegeke. Teguthaka ri. Ndangikira rigi njegeke. Na rimwe Mwene rigiri. Ni amurugamagiria rege. Necessity gatuika the mother of invention. Mukauga ona ithuĩ tũgwĩthondekera kĩ? Tũgwĩthondekera mũbira witũ. Atuĩte kĩ. Mũka-embark project-inĩ iyo. No ũrĩa rĩu kũrathiĩ. Mũka-embark project-inĩ iyo. Na mũka-combine effort. Within 3 days. Mwĩna raw materials cia gũthondeka kĩ? Mũbira wanyu. Kambumbu kenyu. Mũkawogotha. Ndũrĩ mũrahorania meciria tondũ gũtirĩ mũndũ ũmwe wĩna akiri njiga. Yanyu nĩ combined effort. Mũka-combine. Yanyu nĩ broad based. Yes. Mubira wanyu mwaũrora rĩ. Mũkona ti oblong, ti oval, ti semicircle, na ti parallelogram. Mũkerana kana nĩ wambure. Yes. Wambure ringi. Yes. Hende o Mwene rigi arĩ o kũrĩa ngĩrĩrebaini akĩrorera. Woyi of little knowledge. Those baggers would rain on the people. They knew very well that they have a particular set of skills that are rarer than rare. Itari andu ingi ya gutunga kwanja kagi karaguthu uguo gakabounce na kamana tavi. Ndakura mwatu mari ukindu gito riri a negotiation team. Oka igireri ana makaruga manja nigetha mururie uguo njoga gukite na jeshi. Makalis nĩ twauga sorry man. Tũtiendaga. Nĩ ũrĩa nĩ icong'wa tũkĩeheririe. Tũkĩeheria ti gũcoka gũthaka na ithuĩ ma. Arabu cohia rauga atĩrĩrĩ nĩ gũgũtwara kwao githĩ ndwendaga wanja wa mama wao. Nĩ gũgũtwara kwao. Na nĩ auga atĩrĩrĩ tondũ wendaga mbũkũ icio ciake cia hoitirĩ no ũrehe yaku yanga. You would even offer bromance. Copyright, intellectual property rights. They would hold you at ransom. Na nĩ mũngĩa mũtunyire mũbiro na mwĩhinya kũmũkĩra. The village would take it over. Yeah, no, wewe. No, the village would take it over. Iyo nĩ bara. Mũtunye mũndũ mũbira wake. Mũtithondeke wanyu. Kau nĩ kara. Hemwe ugathika tũgĩtunye na tũkĩhure. Mũkamenya ũhoro ũcio nĩ ũkũnene. Ũhoro ũcio nĩ ũkũ-escalate. Nĩ ũgũtuĩka communal war. Yes. Family nĩ ekũgĩa sympathy. Reure. Nilitoka hali gatene. Twaki compare the future and the past. Yes. Usio gerasi na mukolire ri. The future and the past are worlds apart. Urelewa atene tiguo wake. Atiguo are u. Yes. Ona maundu matigecenjetie. Macenjetie muno. Muno. Yo muthenya raikere kari ake. Yaruhia. Yaruhia. Niguo ki observe ri. Kuci no thia nginya icagi-ini. Ugakora ciana their health it's glaring. You don't know how they are healthy. You can tell by the way they look. Yes. No ke tita tene. Rorea yate wakora tene ciana iraruta wira. Yes. Meta gwatea. No ta iragita. You see Taneri growing up amwaito we do not have one day to get ate kware hiro mundu eke undu kwanyu mweko. Never ever mugika atia unless it was expertise. Yes. Ta mundu wa power so na thogu agigire hintira ni moyo kumi operate no uge mundu ucio
Tena gicagiri ona ti tene ocio tugikura ri ruona ciana iria cingitwo ndungu ugitunguhio niki ugitunguhio niki tena ndungionie kana gicagi ati kena mwiri uroneka ni mwiri wa mundu muhunu we were all the same size yes yena itati date yithi mote size ya nguo yale na tiri the same size actually mundu ne ikara size imwe for very many years no tie kana kohoma twahomaga kiyo ke ukohoma ni kirathi gitwikite extreme nä twahomaga ithuä to gwatuä mwana nä ire rä u ndaranyiha na tiatiana any abnormality is environmental factor yes wona må ndå wa 5 na wa 7 saici nä no nä mwe ya wonu ati variety uria wona rä u thikå ici kwanja ciana nä ũrakora kana nginya nä kahana ta kena broti ciako kana ta kaburo kaga ihiga rĩa ndarugwo kana tarä ko development cia mani wa kanitha na nä gicagi tene å ndå ta å cio ndå ngä onire you see one there was a manual labor a lot of it actually gym area twathiaga ri and you know the mind was predisposition kumenya AOT gym is every day yes at unorio niki you see ona ciana cioneka waiwa ikinario tene itongari they had deficiency elements macomoka gata na kari oko ti menyo is these diseases we used to the deficiency marasimas kwa cioko yes torona kana ka ukenanda no mwiri ungi wothe ri tiri si proko ndoratwarana pana no kana ta kada sirio kaboro gap and people used to say hey nake ni atonga tene tene gochemwo ni indo na ni koro wara you see one again uranora urite ki you see one ona mecie mingi tikwa kwari na irio in plenty yes uguo na ti maije maigi ate ungiuga ate andu mari ya kuhuna and the families by ordinary measures had a crowd yes Kuja ndo batiragia ciana nyi aca wakora muci wina ciana ici ithathatu mugwanja kenda na nä kå rä maringaga 10 na 11 yes rä u akora hena scarcity of resources and you see aingä to the millennials ri we don't remember one time atä irio ciaigä na dish metha igå mwägaä irio who are you how what are you mũngĩarekereirio mwĩgaĩre irio nuthu ya andũ matagå kä ona irio you see he functions ya divuvagwo na he sta divuvagwo au cia irio ri national government ri maitogua ri ni akorwo hands on and priority number 1 akorwo thoguo yes the executive yes the executive arm ya berorwo budget ya executive ri yes their revision yes revision ya utagia riu the lower cadres of exactly okone gimari githeri gitiaga guo kira kiga one gikarange no ikingiri it was freebies icio ciarĩ njanjo Isidiorokagio gutare muthutukanio yes no mongerugire ngima kana mucereri thani cia mbaĩ kaigwo hau yes nyukwa ni akimuria igana cia thoguo ikamba ikeherio ici ngiri I don't know what instrument mahuthagira tondu ciaigananaga magegwa njau sikaigananio watu akora guoko kaigwa ariguo kwenda bebe hapa akaruma hau kwenda akuo akadistribute yes azokaga kura riu uhenio niki maitho maku na moito twagia impaired judgment
So I make it how we don't judge very well. Tondu wetagirira irio irekia gucabwo na ndungioya irio itareketie gucabwo riu maitu guarekia gucabu ri riu mugakirekererio mundu oke urore na ritho riaku wekira riu pata potea iria kane na ni waro psychology ya ariu anyukwa na ari anyukwa wone ni ararora athi kuoyo atiga niki mureka hau na irio turoya oi tindo hau Woko, yeah. And most likely, the margin of error it was very slim. No, very slim. Out there, ISO standards. Nagotia na chance. Woya kiria woya. Yes. Gutire gucokia. No. Goods one sold. Eyo woya. Woyo fight. Wabate nayo. Yes. Othi wethe kona yaku yawe kati. Yakurira. Yakurira. Yawe muru na. Kani henirio ne ma. Kani derigire. Ndwesa faci ni kaka wanyitithagio guo. Eyo ndi athia athani. Acha. Kindu gia thia athani ne de. Ne dengu. Akahurura. And I don't know what happened to that delicacy at Washapati Dengu. People don't take green grams a lot. Tena chafasi na dengu was pizza. Yeah, are lasagne. Chafasi na dengu. Chafasi ya dengu. Hiyo. Nekwe mundu onare uchafasi oneni ni muno ekirio engima. Okame subdivide. Tinagiria dengu ine. No gatokoya nya. No korogwe kimera ya ikondo ugatokoyania gatuika guacamole na ya wese fasi nyingi ri ndweka waguo tondu watigia ni cia ganda ni ikuganda no fasi onenge ganda gie bu Kabo timire thibitari. See, ciana cia riu ri. They are not excited by chapati. No, they are not. Ona rugongo ni rwarahuki. They will not be excited. Ona matingia muma uriko the tone kuraruguo. Kitu amejuana naye. Ona mundu ndetagwo arie. Niwe werehaga. And if you are not there, niguo amenya muthuri ule ugire atiriri. Acie kuepo na lake. Halipo. Yes. You know the family would even assume. Nekwa speculation. Wa uko uri atiriri. Ya ureku. Athire Ewa soso. Ya kuria ku. Oya thani yaku ikeherio. Yes. Na ndwara akaraga muno. Yes. By any chance uko ni uhingicanirie mathaa. Yes. Gwecirio we kuria uri ni ukuria. Mathaa magwacio uguo maukora bara na makwanyu we bara na kwanyu maracium ni wari agwacio. Cioguo na kiaracium wainuka ku kuria. Ni waibaga wakinya mucie. Korio ne kejaure. Yo gonoria itendetwo ni kumwaria irio mwanini aria wega tia kwario burite goniaga ogora kama itangi aciareirwo gukamba ukagirwo bara on top of your hanger ithe nduma gwacio guo ni kou ndona ya irigwa gocina uthie kindu giki ndakurugite umuthe uge na appetite yeterere hwaini na kure ciana nacio ciari skill ya guithirania micie no ngiamenyirwo ni wahuruka ni amenyete timings. Yes. The window of opportunity kwa uriari acio nio mari ya tene itura mari ya thathi vita na nuthu. Yes. Akorwo kuo na mwana wako ene hindi ondataragwo thani araga ruhi What contribution have you made? Yeah, that's foreign aid. Yes. You cannot quantify or demand. When wamukire kiyo kuheo. Waheo dona aid. Wa utharuhirwa mukimo kwa Menyekire. Ucio ngi thigwa tata guo Elisa. Ogothe kianyu kia ngimari. Na kigiriro nyeni ta queen kekire. Nacio magukue thoheo turungi gikombe nuthu. Yes. Oyoka kwanyu we na head start mbere yao. Ari angi. No ngemenyu urathi gutangatha thina.
Kuna ni ore kwanyu mwagomeirwo ne ngaragu. No, and you would put up a very hungry face. Othiete ko kuithirania misi. Ogaikara no ore akaguigaikara go gwaka igwira. Karigoete. You put up a very gloomy face. Okay, kamande. Nemo kolete kwanyu. Acha. Keiga moko. Ukarahuka. Ukamanya. One for the road. Yes. You hit the road. No kanya mesie tukathio sionge next. A scavenger. No, you were a scavenger literally. You know you already have worms inside you that are competing in your ecosystem. Badikuga kwa kwa jamii na ageni. Mukayo kianyukia mugate. Kalia. Ugatwikaniria kianda gukamba ukaguthambe raisi. Iratu. Ugatwa yebe we kinya mucie. We makinya mere mbere yake. Mbere yare angi. Yes. Dona yogi amenyiru. We. Ndio ndogi atunguire. Oyatunguyo niki. Food was scarce. Even psychologically, twaliata thwariga yake yaweru ugite tondu onaria kurume ugutunya. Yes. Ugiathakiria irio ri. Igwa bai. Neke. Ni saru. Ikiaka. Ni irio radunya. Uratunywo ni kunyiha. No, the system would let you be. Anotaisio, system ndio atinde. Hapana. Itindane na nasio. Those were inconsequential. Reure, still on TBT, the evolution of catering. You see, there are very many. On the koishi biashara area, ile inanawiri zaidi is the business of selling solutions because that is what people are buying. Yes, now more than ever before. That is model kuhorera guori. That is a solution provider. Even the mobile money we use, yes, when pesa is a solution. The data we use because kedo keta solutions nikire dia muno, and that is where the caterers come in handy. Nyokora catera ginya reu ugithija tigere ya guthece anogori ori oka na kila kitu everything. Yes, we no nyamo gwikatia, we no nyamo muha, no nyamo kuria ojo kamuhake bia okimurihe nyondo wotungata because bia ni ciria kirando maundu maingi muno. Yes, na biare solution providers are there. No, and they are getting a lot of money, a lot of it. Reu catering ya teneri na otio ya arimu. You see teneri, people had some what do you call this kafale mentality of, you know, totigeria irio kodo kogi. Yes, they were a little skeptical. Nimona wanoigwa catering yoko ugo matuko mabere ale mami hura mabuga atiri mumenya mundu ucio no hora geitura pessimist mundu ucio yeko na oru na ithui no hora geitura ke igima tondu guthie mundu ta kodo kou leu ne toruge irio le tweka atia uria torugaga. Yes, odo teneri having an event catering was a whole ordeal. Tondu nwabe warie na neighbors othe aria methani wa isiko wake ikombe thani siko. Yes, kila thaburi. Yes, na kuria andu no mari ngumo ya uikagia iciko ciene muhu ona kwe bara cia njire itire cia thira cia neanio generation ati mathire kuna maheo irio makiona iciko ciao na iciko icio cioreirio hikine wa bamangi. Yes, no ndocio wadire wona how instant ati ere wa seira akasuna giciko iciko ici ciakwa
Oyo kaozi ajeti yogu. Kawado mane anadha ni magashi lebo. Makivuja komiti ile. Na watu mia mavuja komiti ya ido. Na nikuri andu nao ciao cia thi event. Yes. Itingiararire. Apana. No nginya mundu ainuke na ciake. Cithambio na mundu ainuke na ke? Na ciake. Tuona mutumia na kiondo. Na kiria gitegi. Aiko ciake. Yes. Rozi roro waigua mera maindi ciakwa cirare 70. Ndirona 13. Na ciakwa ciothe ciare cia bururu. Gutiagire. Cieko. Uyu kaoseja tu kaundu kagwa kionekana kena stress kararehe. So now people had to become innovative. People started business cia catering. Yes. No docio abete na andu a Nairobi. Tia rugongo. Rugongo ni mareha thina muno. Maigwete ni urarehe ondu na ni urarehe arugi. Makona ni uramaga. Their homes even today. Mauga ivyo na tukerugira thufuri yake ya muhirega. Tondu uguo niguo bekaga. Inyue murema catering mau manyu tona tutihunaga irio iriku. Never mind, it's just politics. It's politics. Yes. They just want to control something. Wewe uka catering iria cia mbere. Yes. Catering cia mbere ri. Hau ne wandu arugo monire thani cia karatathi cia mbere. Thani ya karatathi. He thani cia karatathi no muthe iri okuo. Iko ici utheka birthday ne ya ciana. Koyana clips na ki. Thani ya karatathi ri. Ndogiamenyitie tagutu. Nio miarire ruhi. Yes. Umenyite kuma na thi. Na thani iyo ri. Haria yokire go face out ri. Ya face out ni andu a rugongo. Toro ni ai na LCC. Load capacity. Yes. LC. Ni ai na load capacity. He oria utangia miumbireire. Heri utangio bireire irio. Yes. Radio haira tathi. Yes. You see, ye bireire manira paper hanini. Ina nikende yare diku. Yes. So itihotana na kindu getwo thufu. Na rugongo ire itari gathituru. Girefi. Mathio gakoya. Mundu mukuru anyitanagirio tutu. Twiri. Ndu wa instability. Wathirikiriirwo na muwikiriri no mwaka agathime ni undu wa kindu gitagwo center borot ugekomba mwana mwene ya gukurumana ni irio cia njagia gatagati cithiete tu marginalized areas ukaithete na ruhiu gekirwo mucere mukimo tunyeni tucabasi. Yes. Gathubu gaitiririe iguru Yes. na gaitiririo gatari kaingi ti kaingi gatikagunyie thani. Yes. Uwazo woka giciko gia fura vita. Yes. Omenye thani iyo ri one ni ari na expiry omenyitete oguo ni uria na ihenya etanagunya etaruke. They na life span nene. Yes. Na ni wona gae fani muno tondu athuria rugongo ni mendete kuria marugamite. Aikaie nacio muno. Riu ni aona ticigo iteka akamehana tarame kumba kidogo. Kameita. Uko twari irio maratathi. Ithani utakoragu. Na thani yo ndiari recycle. Ndiari. Ajo na ciatigwo rugongo ri. Mucio cio ni weciragia uri ungiciri recycle. Maciokaniriria. No eventually meka kindu gitagwo audit ri na evaluation ri. Cikaregetwo gwakagia kana jiko. Tona ciena maguta ni cikurerembo. Ni kureremboka.
Na niwona irio cia tigara ici nyumuri eta mukimo kana mucere mundu ni ekagirwo ruthani ru ukamikuba no hareo kaundu cia revolution ciarehire revolution ya kaundu rugongo tondu nicio ciatumire riu nginya ciana ri ciume riu event ini gwikagirirwo irio kwara ruhi ugekirirwo mukimo na mucere ruhi and the kids used to be very excited about that ruthani unyitete ruthani na ni rwa white aria okaiwa ya utengeria ri thufu ni ukungora guoko na wagukora guoko uguo niguo muorano na thani na irio ndwene ta gwikirwo irio carton ciarĩ itirio rĩa katoni rĩu ihũthũ ihũthũ nĩ katoni kahũthũ andũ a rũgongo makĩamba makĩrĩmenera kũmaima thubu na ũingĩ wa irio tondũ nĩ rĩarĩ na load capacity rĩu ti rĩa kũmbĩrĩra irio apana ningĩ kwĩna igongona rĩ nĩ wona it used to encourage a lot of littering tondũ macirekagia harĩa mũndũ arĩkĩria kũrĩa no kwĩhĩa cia cirogota rĩu cia gũthaka they were very excited cigĩface out on the grounds of insufficiency na kũndinaya andũ thubu wanyita oguo ni muhiriga uriku wekiro irio cia ingĩ harĩ ũgaboco rĩu kwĩ employ moko meri tondũ nĩaigua nĩ kwenyũka irio icio itioma cioma muno ikatiriri gikuria riko wega gabakuri wikirĩrwo thubu no tigire irio muthemba itirameruka mageci face out niguo catering thani rĩu ici cia catering as we know them now wale watu wanajua hizo masahani si Gen Z apana sio majensi apana mbere ya andũ mwacio na Nairobi tu okoro uguo wakora kwina na the watch relatively cheap no ciarĩ raithi yo cia maondo mwana safiet nacio nĩ one time use only mũndũ anyitĩte ũũ nĩ gunyire tondũ ikaria raini-inĩ mũno it is about to cave in wenyerekeire gũtindĩra thiũgaciga thĩ tene na ũgatĩnĩka ndauga nĩcirĩ raha thani ici cia Nairobi itiranyitĩrĩra kĩndũ na ng'ara nini ĩita irio na gĩkĩrwo thubu you have to do a balancing act yo insist we are from the struggle tell you let me tell you ani akwaje irio hiyo nĩ ya gũcinaga kũrĩrĩire nginya katoni box